Kionga chinsebere ni gotoko chaka korwa ase bogatagati bomwochie obosongo ase omugabana bwe county ya Kisii Musike Paul Simba Arati anyaka bagakora omoroberio obene obugochakia gosubuko bwatoka ebiregita amone chimashini chinde ao echichigo chigokonya ase okorote chipara ase chikaunti ase chibunge chionsi kianda echireme county ya Kisii kagokwana ase omoye gose ase getiki ya Gusii Stadium ritukolia lero asomo yegonyaka boyekerenwa nabarai ao bakoramo nomo abakorawa amohno mwasiri wechisemi Musike Julius Migos Ogamba naboigo omoraibu abange ase ebunge Musike Silvana Sosoro nigo Musike Simba Arati ayane eikio negetambukiraga mukiabo kigochikwanekalia abana incha namuna bamenyibe county ya Kisii chinsemo awachi county ya Kisii amagendero asenchira yoboikira numurikito dani ntiri nigekira nase getiki ya Gusii Stadium nagotwaleganiria orobotiro kubwatia Magega yugotarelekana ase county ya Kisii ase geka kimotinyo amwetire Arati niko mwasolero haso ase geti kia Gusii Stadium. Nimerudi nyumbani. Nerombe yabamenyi be county ya Kisii baikirana kumwaligania na barai ao. Nimekuwa nje kidogo kwa mwezi mmoja lakini nimerudi. Ayawi. Kurwa sorogongo rwa Gusii gati abo mwaziri wechisemi Musike Migos Ogamba Silvano Sosoro gati ya barai banda bange mujumbe wa Aige Stadium nigo yechura bamenyi balinerango yokomorora hase ntunde ntangani magega yechi kinye omotinyi nonye nabo olenge bwamaberera haigoro gesiasa aso moyego yiga abarai begedini nigo bara amasabo abena sibira gitebi guide the hands that are going to operate these machines, grant them safety. Musike Arati ochake bene obutumiki bwae oteba yigane ndoto yekiranire hasi Kisii. Before us today are 15 road graders, 8 excavators, 3 wheel loaders, 5 rollers, and 1 bulldozer. Ukwana chinga kicho nigamento buna egetambo kirekiga ngechikokonya gukinia mabaga yechigasi na mona sabasae nabono obuli butumeki obuya egetambo kiro bwokiagokerwa na baraya baiga. This fleet of machine will generate jobs for 120 machine operators and 1,500 through the Kazi Mashinani program who will be working on our roads. Therefore, for every ward, we'll be recruiting at least 25 people who will be doing road maintenance, sewage, repairs, culvert opening. Going forward, in another 2 weeks, we are getting those people into work. Mheshimiwa Simba Arati, mimi nataka kukuombea Mwenyezi Mungu azidi kukusaidia ili kazi hii ambayo unataka kufanyia watu wa Kisii iweze kuonekana. Barabara zetu zilikuwa zimeharibika, lakini kwa sababu ya trakta hizi kazi Kisii itakuwa sawa na barabara zetu zitaonekana. Na Mheshimiwa Gavana, mimi nataka kukuomba unipatie hii tingatinga moja iende pale Keumbu ikae hapo ili iweze kusaidia watu wa Nyaribari chache. Aiga nigagocha chinga Musike Arati boigachakia ensemo bene ya Kisii County Machinery Complex barabare nesukuru y'abamura ya Kisii korobya amaganio yebira gitebi nechigali chi county chinga kigenderete n'obutumeki nkorobo terega seni kya gatembe kurega si county ya Kisii letrane ngoro kwa Daniel Untiri.